ngasi akhoi AGRO gi team na tentha haibung mamang laikai da laksaduna handak 2026 ki angan ba saruk haib tare angan ba matam haibdi mayam na hoji logi batam nate adu double coping tawba ayam na mapung phana haidi lamdam sai da double coping haiba tare thogi hai tare ko pedi gi double coping tawba mafam khakta laksabani ado itawgi ming amadi isagi leifam na sing bodu mayam da kitang thambiramo ai mingna koijam thusil hoi isagi leifam aseng basna leb ai aseng budi thawal thokpam okay hoi ado ita hojik double coping se handa ki chaisina ha boina tawbi bra natragana adi mamang chahi da su sum double coping hadi sigi indam gi loro hai tare ko indam gi keno se hadi phau thabagi keno se adum mamang da gi dum tawbi bra dum tas thambiram mamang da adum sahi mari manga phare ai tawuje hoi adum tawe hujik pauda nuai tabse ai gi lokham sida nuai tabse masap ko ko jin madum khara wale hoi hoji adu mamang da su dum macha kokpa haidi phobum macha kokpa se dum wat pran tra kamai to handa katara macha kokpa wat le na khanbi se aduga lingthok pana numit kyan mu subi rage somgi lokham se lingthok pa se ai date 4 dai de lingi bine adu hoji tha mdi phagre si date 5 dore hoi adu sei khudin khara di ai lokham je dum macha kokpa dum khara wale dum su wa hoi ado ngasi khoi lakchari ngai stage da mayam da thamjaning ba hai tare itaw du khoi thamjaning wa wafam se haidi taseng na haira kan da haidi intham gi matam da khoina phau tha ba si taseng ha kan da manipur gumba lam si taseng na ha kan da khras dum ingba lam ni ko haidi dum ingba lam gi manung da chanba dum lam ma oi aduga maroina haidi khoi yengminnasi som gi lokpham da hoji lai ba keno se haidi sida lai ba phau se almost haidi gasi da ina link thok pa se haidi tha amagi chang da phara lofam ne bo ko aduga ai mafam sidagi hadi phau pambi em khaksu phuga tang yeng jage yengminnasi ko hoi sidalai ba hadi phau pambi se hadi lingthokibadagi macha thodona kokpa ngamdabagi mawong ama dum ui adubu mara kai ka chathadabra haidi hojik nauna mara chathabadi kitang hore ko aduga adi chawba hendaba ado masidai akhona chawba hendri se haidi phausi chawba hendabagi maram se atai thodona natte si phausi dum paibi ko atai thodopagi maram natte ko mongonda haidi stress haiba tare environmental stress haina khoigi haidi aying asa sina maram orakanda yamna ka hena haidi season se ingba na maram orakanda phause khoigi machinjak chaba ngamdabagi khudong chadaba ama phau khaki wa natte ko khone ani haidi thariba matam natana thaba hai tare mai magi chanaba adi crop lei hadi indam da dum chanaba crop makhan mayam lei aduga maroina khoina phau dadi mangda uriba hadi phause hadi lingbadi thama phaga su hadi chawdabagi aduga machin macha hadi kokthok tabagi problem je thengnai bu ko akhoina haiba macha kokthok tabagi problem se da tasengna tawgadaba hai targadi hoji khoina piba yaba se keno hai ga khoina somna urea phana chairaga su DAP phana chairaga su aduga hadi potash phana hap taraga su macha hadi mana chaba ngamdragadi chairiba hardu hadi pambi duna chaba ngamda taragadi hadi macha koktho oi aduga chawba se kya helo haijage bu aduna akoina hadi hoji somda akoina pijaram godoiba hidak se akogi sigi hadi gold coin GR haiba hidak si hadi hidang te ma se akogi bio stimulant haib tare ma se hadi bio ni aduga monda hadi harsh chemical ke sumta yaw na te ko adu gold coin GR da akoina kari yawge haina mayam da ina kaido da mukta pi doino habdo kitang thamjaram ge gold coin GR da yawi se ko seida ihan hanbada akoi amino acid 1.5 yawi ko humic acid yawi aduga biological extract ta akogi chitin amadi kiolin haiba ingredients sing se haiba akogi gold coin GR haiba sid pa bi gold coin GR haiba akogi sige production se yawi ko kai gi dabakta akoina hadi gold coin GR si am darka tari bano macha ko hanbada ta sengna harakanda akoina macha kok na bani haidane taw hadi akoina hidak oina ko hadi kanamta hadi macha kok na bagi hidak ni haiba hida amta laite haitare ko any haram ta laite bo ko adu bo khoina gold coin GRP do sina kari maram gino hakana mongonda amino acid haina haidi
बायो एक्सट्रैक्ट अमा यावे हाइतारे हाइबे एमाइनो एसिडना मागी मखोंदा मरादा थेंग्रकांदा चुपख्रकांदा केदोगेदा पांबीगी हौजिक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड ममांगदा पंजागिबदो हाइदि इंगमना मरम ओरकांदा मोइसे मचिनजाक चावगादबा मरा नुंगना ताथौयादबगी प्रॉब्लम से सेंग हाकांदा एमाइनो एसिड से पीरकांदा समना हाकांदा पांबीगी ग्लूकोज कुंबने अखोय मियोइबना समना हाकांदा नारकांदा अखोय चानिंग थानिंग द्रकांदा हाइदि अखोयना एपिटाइजर मही थकप सुमाइना अदे ग्लूकोज थक अखोय पांगन कनखटप सुमाइ तौदना हाइदि अखोयना गोल्ड क्वेन जीआर हाइबा सिगी बायोस्टिमुलेंट्स द एमाइनो एसिड से मरांग काइना यावबा मरमना हाइतागदी मोइदा पांबीदा मचिनजाक चाबगी शक्तिदो मचिनजाक चाबगी मपांगन से लेहल्ले हाइतारे अदुना गोल्ड क्वेन जीआर हापा मतमदा लबुक से लरिबा मचिनजाक नत्रगना सोमना हापिरिबा यूरिया डीएपी पोटास खर मखैदि दुम हापिरेना सु खल्लसे अदुगा लबुक लरिबा हाइदि मेन्योर मयाम सिंगसे हाइदि मचिनजाक से माना लौसल्लगा चाबदा स्ट्रेस मैनेजमेंट तौबदा अखोयगी यामना कानाबा अदुगा हयेंग माना ममोदा यावगिबा ngसागी आइना ममांगदा पंजागिबा काइटिन अमदी एक्सागी कियोलिन अनि अमसु तोंगाना याविदना को हारिबा इंग्रेडिएंट सिंगसिना हयेंग केदोगेदा काइटिन हारिबा पोसे अखोयगी समुद्रगी मनुंगदा लैबा हाइदि जीब पानबा हाइबा तारे मरोइना ngaदगी को मरोइना अखोयगी क्रैब हाइदि वाइखुगुंबा अदगिदि खाजिंगुंबा दगी सुंगतोकपा मंगोंदा इंग्रेडिएंट अमा यावी मनुंगदा मैंदा फजना लेवल तौरगा यावी को अदुगा लोइना लोइना मंगोंदा अखोयगी कियोलिन हना अमा यावी से अखोयगी रेयर अर्थ मटेरियल हाइतारे अखोयना लैनुंगदगी फंगबा पांबीगी हाइतारे मचिनजाक मखल अमने हाइतारे को अदुना हाइबा मचन सिंगदो सुना यावा मरमना अखोयना अखोयगी एनी क्रॉप हाइतारे मरोइना फौ ओइरो अदगिदि कोबी खामेंसिन एवरीथिंग एनी क्रॉप खुदिंग मक्ता अखोयना हाइबा गोल्ड क्वेन जीआर हाइसे हादि सिगी बायोस्टिमुलेंट से अखोयना हापा मतमदा सोइदना कानाबा फंगनी हाबदो अखोय सोमदा थमजरमगे अदुगा ngasi अखोयना हापचरमदोइबा पिजरमदोइबा गोल्ड क्वेन जीआर से संगम अमदा अखोयगी किलो 3 गी चांग से अखोयना सोमदा हाइज पिजरमगे को अदुगा सी हापिरो अदुगा मखा खितंग तारकपदा ngasi दगिना नुमित 10 to 15 days की मतुंगदा अखोय मफमसदा लाक्सगे अदुगा लौफमसदैदा हाइदि ngsaगी गोल्ड क्वेन जीआर हापखिबगी कानाबदो फंगी नत्रगा फंगदे हाबदो लौ लोपा फाउसु दुम यengminnasi अदुगा अखोय नुमित 35 कुनगी मतुंगदा अमुक लाक्चरा कांदा लौफमसदैदा रिजल्ट रिपोर्ट तो लौबा अमुक लाक्सगे थागत